Anyang laki din! Kunak man no umay ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsod mo ay Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malam. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Anong usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Papanam gay, Luseng. Nakasukat kamay. Mapanak iji ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag monto dito'y balay tagkitak no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan man. Ay, inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit, manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo ken bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Anya nana, ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 lata na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wan nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Iso nga uray daytoy rilo pay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sakto manin gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo tayo relo ken bracelet asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairalamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka tayo tinapalpalawas ngal daw, mare. Uray, ipautang kulatan, mare. Urayin inutam abayadan. Ha?
Un mare, no ada kwartam, uray mangtad ka, inenot kas jay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay blackman nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box. Uray agan ano ka kumare. Awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare. No adda kwartak, gumatang ka talaga. Ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, ura ipautang kulatakan ka. Ha? Un mare, ura inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Un man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag ah? Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapaskan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y anagat-gatang? Diyak kumakayat nga agalat awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuha na bakay. Amumutin to ugali da di ako maring. Ha? Numaminsan mga minda di alusing. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maring bakay. Sana nakapapati dagiti bagbagana. Na yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ngam awam mo intad na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga oray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang iti limagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukan ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensyakan, mare. Ngam awan pa'y maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun umay alawas. Barang ada masweldo. Magterdak to ko, mare. Ay! Uray tid kunto ti kagudwa. Lakid di ada masweldo, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la napudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat intad na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 na rayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man?
Anya? No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Jajak la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. Magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ama kaungat kamatan, Mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't laintad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Ure agpauna ka pa'y laeng. Ure limagasot no iso. Anya? Ay na, pasensya kan kumare. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo mo't gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapay lang dito balay. Ay naku kumare. Imayak ta sa anak ama kaid na iti ipapan ni Lusing itay jabalay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mare. Ay na. Kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo nga rod apa nagsusweldo. Ay, naamok la kumakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nang alala iti lako na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasao na kanyak itay ka. Amutan ton inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata iti lako na. Saan ta na mga alala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali dahi aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun dahi alusing. Kaslasaan kami ngagkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dahi, taustom. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, iso pa itadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day jangar aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isubliklat ta. Ha? Ngam sakbay ta ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na yanaklang di kalman. Oho! Nati panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeaklat ta kas jay!
naman ijayan da alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na, nga agraraman ta kanong amin, amadan itirilo kas kada bracelet, ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare, no asino pa'y tinangipilpilit itila ako na, isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tungpaan ko pa akastoy. Anay ko! Apay nga tinangpalag matatan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Layta ti rumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan. Sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kas kalanya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamot akas ta, kumare? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Ha! Nagmayat adaitan da tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Tasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.